tia yesie no otesia ahomane afa no yesu ji no egro mako du orokra bu ekire wo se ye wo mrante ne maba wo ne nipa bi ho a omu ye potential mama moy o me yakoso na abusua no etime nya monyam dan so tobi bi esi won kwan tobi bi afa abusua no tumi bi agye abusua na kenten so abusua ye pagya ye busua ye firi mu no e de kwa Awurade Nyankopɔn nkyɛn ɛsere Awurade sɛ Awurade wo ma ne nsa so nsanya kɛseɛ Jehovah is your name. Ye pagya busua na kwa Awurade anim ye sere Awurade Nyankopɔn Awurade no pɛi wo Yesu Kristo din mu ye firi baabi ene ya ba wodi ye ba asase so no wodi ye kodua ye maame de papa so ye wa busua ye firi mu ye papa nkyɛn na ye maame nkyɛn ye sere wo na no pɛi wo Yesu Kristo din mu pagya ye busua ba wanim ye pagya wo busua ba wanim ye sere wo Yesu din mu Awurade wo nsanye kɛseɛ na wo saso abusua no so tumi biada edi abusua no so nya tumi biada afa abusua domu ama wo botaye ne wo hyehyɛ ye pa wo ma ye edi amane wo Yesu Kristo din mu anopai ye yimpa yesia no kwan ye yimpa yesia no kwan your mighty warrior great in battle anopai ye hyira so Awurade be koma ye hyira se ye hiao tumi biara wa gye abusua na kenten so wama maba wa mrantie wama di pa wa abusua mu adane enkoa waton sanom ade ama won na watowi entramo ade ama won na wapam wo pi afri enhyehyɛ pa wa Awurade Nyankopɔn wo ma abusua yi wa Jesus Christ di mu ne yesro wa Jesus Christ di mu ne yesro wa Jesus Christ di mu ne yesro na no pay ma unsa so na no pay pagya busua no na no pay Awurade be sra busua no to be biara wodi hene to be biara oba Awurade busua no asunsun fia odi abusua no aya adwuma atwe abusua no afri obotaye ne hyehyɛ pa wodi ma busua no pay wa Jesus Christ di mu Awurade yesra Awurade yesra Awurade yesra Awurade yesra Wonsanya kesiye krabua biada wode abusua no na ekamie si Yesu ne ban yede dan no ati no ade sia no kwan wo Yesu di mu Awurade yesra sɛ wo botai pa anya adwuma wonsanya adwuma esu tumi abodi hene awo abusua mu ho wo Yesu Kristo di mu ade ye pamono fi abusua mu ho Awurade yesra gya mrante ne maba ho yesra gya emane mema emofre wom nyina ba wanim yesra wo Yesu Kristo di mu sa no pa Awurade ma nsa so ana pa Awurade ma nsa so efie ho abusua no ene pa wom nyina wo mamene oh Obadiah chapter 1:17 I see ebe baso ogie bi be free Zion aba na Jacob be fa na japade di so deliverance shall come from Zion and the house of Jacob shall possess their possession. And this morning in the name of Jesus we take possession. Ye japade di shira biara Awurade ade ama abusua no ya fedi so Jesus Christ di mo awenya umpaibo yes sorry to me and your India a camerante a camabawa a she Awurade ma nsa so oh can you pia wa abusua so Yesu di mo we so for him na kinkai Mark chapter 5 ya ko twaso asema Yesu ka kire abrante ne kire se eni ho bakutim je fie ho no ada no kai hebra Mose Nyankopɔn bagye no media asase ka kire cycle if you have Pharaoh cycle Egypt now ka kire say let my people go message no fa come on
say o coffee hono koka anwade ne eniama pa ne boburu huno a onyankopon ahuru wo anapa nyame boburu huno ensane mra fie no so howai nyame boburu huno ensane mra fie howai for Jesus Christ name. Amen. Twasam pa no so ala da busia me sama wachi biem ahaya Adom 106.3 FM Adom Ahengua nim dwumadie na yede bro Bishop Yawusu ansa dwumadie so na uti bosome papa de asi ene so ama ye kasafa stewardship ohwesofo ana hweso se wodia ene guso a ye kenkan ra be sisi mantem bebre ene ami afra wa ha ma me be na me kan ho ansemi oyo sofo ma me sofo oyo sofo ba ma me sofo de sofo yere osofo ba ba oyo sofo osofo ba osan so oba tan oba etan and was answer church for pa kese o Garden City University Kumasi na ho donti anopa to say no nine no sorry about better hands be ya nyambe fa mu na wakasa kire wo ona no pay ene no ebutu hasami etaachi ayo asoso e de through Facebook no ha Facebook ya Adom 106.3 FM timu amuwo mia ne ade nyina no momodi anse obeba so like page na wa share ema me your friend no Mama Krista was say mensa now the kwaku no aka ho o kwaku ewo afidie so anopai mama jomo wachi na ho ti say na me adumo na nso adum ne mubru no ye ho ye papa enura ye kasai ye so kasai pa ene bia wo de yefa medi minim Matthew chapter 25 ha na ejinin bia wo de yefa medi minim enti ye ba genka na se e paraphrasing sa my summary. All right, Abusia. Matthew chapter 25 verse 14. Bible say ura bia ofra ono an nkwa na ode talent ede ma won. Ose de di kan o ma no enum de otoso o ma no mienu de di ho o ma no baako. Ose sade wo mu nyina ma ho oden esitie. Baba no koy. Ose ntempara de onya enu no koy adwuma. Onya enu ka ho. De onya mienu so koy adwuma ntempara onso nya mienu ka ho. Baako no onya aye no de onu kotutu fom no de hye ho. Bible say anche ena owura no e bae no so bia bebu akonta. Obi amra de me ma ho no ewai. Na baako ba o se wo ma me num enya num aka ho we so ba o se ma me mienu enya mienu aka ho we so ba o se me num se wo etumodemfo wo bofo pa wo ba bia nwuye no wo be so ho no utwa ba bia nto peten no so be so ho na wotase tim dem sloi because chef we ni wade ni wade bona enya num na wo ye nya num ka ho na wona enya mienu ka ho no ka kire won se mo akwapa na kwafo bra na betan ura enigiem ahadi adru Savo mame de radias menura na yebeti ase se wo ye hwesofo a se wutimi fa ade no se wodia na wo fa ade no se wodia asudi ekam responsibility and I establish the fact say as a steward no ownership gives you the right to do it and do it well and do it well and stewardship no emma the responsibility enti what can you no bomu a na just a share ne share and na ye say we ye hwesofo a betimi afa ade ne se wodia na asudie ne ka ho no so wama wani akoso de kinka ya summarize ni nyina ya bo ne tofin unse o say owura ne baaye
at a point no or the ma wo mo call ye na ye ka say have a sense of ownership and a sense of responsibility no ora ne by enti no as stewards no we have to be accountable. Principle of accountability. Enti after say uni ade no na wo ye responsible for ade na wa uni no ene ne ho akade no ese say hu say ubebu ho akonta accountability ese hu say ubebu ho akonta because ye dey assurance enti ubebu ho akonta enti no wo steward na ubebu akonta no ese say wo ankasa kra no wudi kan bu akonta no ansana near ode eniema ne share wonsa no enso aba. You have to make yourself yourself also make yourself accountable. All right. Enti no asore na ye de ahye wonsa no wo da Accra West no bishop dawa no won twem mo no ni kan me bisa wo say so Ofori-Atta ache motade na ekoso wan kasa no ese so hu ne ekoso wa ache motaho na ne enkoyi no atuyi wo de atuyi ansana die wo de ehye wonsa na be bisa wo no kura aba enti no in the spirit of accountability no ade ba kwa meka say adjust your attitude. Suban no attitude ni suban your behavior yeah attitude and yeah okay attitude one yeah no as I say wo beti ase say ewiase we mu no economics for beka say bibia ye scarce ho enna enye bribia ye de ahye wonsa no eho akade nyina na wo eno nso so enkyere say if sense wunni ho akade nyina enti no esesa wotena se na wo de ensem bi yiwa no na mum ewo se wo adjust wo ho na utimi situation o fa nkrofo ne me ensa na the last one na or the one talent by ya de man o see minim sene ewusitie minim na as a steward no enye wunnim wo bi nti enne ma wunye steward wunnim said you city obi okra na wo ya ade ma no appreciate eno nkyere say menya ade nti wo na wo so wa just wo na wo fa the right attitude minim sa papa we die ni sika nkwa agoro nti bi kura me de koye adwuma na hia wo ba je me do but change attitude na fa koye adwuma no na ade ma ne nhye yenhwe ade sana accountability eti nti first of all necessary we adjust to the situation. Okay there were J5 no anya better manesa how obi di ade 5 ahye wonsa ubnu utibu akura abedis na me de koye adwuma na se emfaso amaso a meka de but then no with the right attitude no take risk ube take risk see e kasa wo adjust wo ho a risk so you involved choices be we as a choice be our consequences ade biara wo de be si wani so sa wo be ye no ho susanso e wo ho enti no e was say at any cost no we take it enti na two ni take the positive risk yes and like third one ni take the negative risk ono de one ya hwe so nyina nim papa no said what tie ba mo ye o majo said be ye adwuma so you adjust yourself yes ebia woni panyini bi na wo adwuma wo kun ho ye adwuma pa batenye ne fe eno nkyere se gya adwuma ne ye you see asama ye ka practicality no den so wo ya den say enka wo ya de na pese ye bo abaso ne ye mo abaso it is say ye mo abaso a obi baby say na bro say must you stop a basti worshipper is not even about the person now who ye ade na man it's all about you also integrity at stake na wo be accountable yes your integrity and as wo be accountable enye nyiya no nipa no de adwuma ne share wonsa
office ho na yaya wo manager no asafuni ma yaya wo district pastor no asafuni ma yaya wo assistant pastor no asafuni ma yaya wo head pastor no adwuma na wo je no teacher na wo die na edo ato nkoda no it's not about nkolani behavior it's all about you to mo behavior bi kura wo na wo se attitude adjustment no as I said timi bua wo e ma wo tenentene ne maybe and the school ran one yet and manager no one yet manager you say manager nye school ran nye me sofo panyini mo nye we had the pakra wu me kan say en sorry ni school bebiri wo ho adwuma nso nyina bebiri wo ho eye den na wo kopie baby a wo pie that is the first thing esasa wo dwene ho eye botaye bintia ebia na wo no said ye wo ba befa saa stewardship no ebetumi kurampo asesa yes onipa panyini na wo kana na dwen ni said bia oye ne niam obi ani madwene a papa no day 5 2 and 1 what man but oba ye no which we will talk about it nyamema ho kwan ya wo the principle of reward sir and BBC so but we no wo be adjust wo ho ana what is kind of talent ni accountability so wo person ye accountable as say wo sua bibi say wo be twro niema niema ato ho wo ma me 5 yo de ama me a wo koi wo se me ko aba wo de 5 ya ama me 5 die na mpese me ye esese wo twro to ho because obey accountable enti se wo twro eniema wo pese wo ye down e ma accountability no e ye dwuma obe twro niema sofo wo di sofo wo ye sofo wo da asafo ano ansa na wo san ye district pastor sofo eji sofo Ofori-Atta nso ka ho enti no the whole thing is edien ena sa adwumadi e de ahye won sai edien na pese wo hu wo district wo de before wo district kwa asafo na wo da no edien na pese wo hu choro esan sesa wo choro ebetimi e inform yeah ama watumi aye ade no said the open abrano said the open obi a oye steward bi onya o niam nyina agumitirim say I will refrain wo ho nti bia the first quarter say na me pese dan so man the first quarter no e bedru no na bia ye nya increment of 10 first quarter ne end ye no wan kasa beteki stock wunya 10 no wan nya ade na am wan nya 10 no enema be na wo se odi gu akwam na watinya nya 10 in the spirit of accountability. And the third one enso so a ebeboa ewo spirit of accountability no ne say you have to create a strategy we here bribia apart from say watchro no edi eniema na ade begugu akwam ama sa 5 talent na ye de ma on etimi be wo ye enyo ofiti ya na wo 5 what the adwuma strategy ben ebi kro kofa tomatoes at the point when say tomatoes no ebudodo meko ho ayera nti okofa meko from di be bofa jeni no de aka ho nti edru ba bia wo dane strategies no said de be ya wo betumi ade na ye de ahye won sa no watumi aye. And the last one I want to talk about, they say last but one, hey me so me wani emu me ba say me kan say hwehwe wo bia wo ho nimdie pe obi o nimdie refer to experts ye can experts ye obi be a friend tribe enye tribe ni bi but circles men kan say so we are software software je ye software ye mfa ne say nkofo no mu ya mawo bribi say ye ebi software je wo ba adwuma ni mu na che nti wonim adwuma nani so enti no wonne no wo ba kwa ne ho ama na kyerɛkyerɛ
said ye beya wobetumi nti na wokɔ adwuma mu kura na ye ma wo bi a wo hwɛ ne so mental wokɔ ba bia ye ma wo bi sɛ hwɛ susua no ɛnyɛ sɛ wo sua de wo ye ne poten na emomu no wo because ono no wo wonim de e wo de wo bɛyɛ ho nti no wo betimi akyerɛkyerɛ yan so ye wonim de e wo niema bi ho ya ye mfiri yakoma mu enkyerɛkyerɛ because boy na say me kyerɛ na obeba ba gi me position ba bi sam ho ya ni wiasim nyame talent so say eye 5 and 2 several abilities wo de eye 2 na say de oba afoforo no de eye 5 wo kyerɛ no one kyerɛ no wo more talent than you but the more na wo so wo firi wo pem e de akyerɛ wo bi no e boa ma wo kura wo hu ade more Cow. na ya na nkrofo nti ase no say me ye teacher yi na bi amachira there more than 10 years in the university na young person bi aba na ye say Christa mentena me botaye ne say young person na aba me pese me tete no e ma ne tra baby a me maduru no bedru and that is still worship so say odia me hweso se media na ye me ba me pese me ba e betra me enti adenti na obi na ye de na ba adwuma mu se me nhwe ne so no me be kana hye e wo se metimi hwe ne so sade be ya obetimi atra me and that is the only way I me e be ma me achieve me bibi enti so when I am giving a counter or see wonya 5 ka ho me ya sure kra say anka papa ne che ya ko obenya bia ka ho mo because steward bia no botaye ne say wo be swaba dia ye de assurance and the last one I'm talking about your communication kasa adwuma na ye de ama wo ese ye no hu expect kasa firi wo mu nie wonti ase no bisa because we bisa ena won fom kwan no nti bisa fo nyira wonyira bisa na di hon komo sometimes the more na we ni obi kasa no share ideas e de ma wo de ka ho e ma de because accountability no de akonta no bebu nti asa wo free wo side no what is sa niema for bi kakra ya mabobosu ye adwuma what the ye adwuma by the time I will wura na wode ade ne share wonsa ebeba no na wan kasa no wo bu aponta hunu se ade emitimi ye ya na se mentimi anye na me ye ya me ye ni yie yetimi ya ade batebo na wunye ni obi ya kwan wo se ma ye kwan wa wie so de wa wie ede but wo fast 2 days 3 days tutu Kenya say e kwan na ye me call ye ya so be twice e da su tutu 2008 ye be ye 20 bb ye be ye so still e tutu but o say wa ye kwan o so wa ye wie kwan ma ye tua nka I will say hi Adom 106.3 FM so be dey see dey say your kasa fa ho ye sua na ye dey aboye bra na dey tuana mo hwesofo ohwefo hweso sewudia sofo agi na aso ko huhumi say mama Christa preaches na me shoku into there oji egumu anointing say ono no teacher no a oye no ema on se ne osi segment ade no na me hwia ne ma bebre any card ye ne ngwa wahwi ba ko a o kae ya me hu se atworo isi am tie he ne ma ewo mitiri mu nyina wa preacher ma ayera wo isi what be antworo go me preacher na kyerɛ sɛ ma ntimi antworo bibi antworo sofo ne ameka kakra ɛwɔ ho ne sɛ ne ɔde ade ne hwɛ wo nsa no ɔwɔ mu gidie nti sɛ wo nso ogye wo hudi ne ɔde ade ne hwɛ wo nsa no ɔwɔ mu gidie nti sɛ wo ogye wo hudi so betumi enya adwumbo ne mfa nipa ho sa efi se o se
he gave it to them according to their several abilities. Yes. Enti enye se ofiti ya na ode share wonsa. Anti ansa na bishop ebe hwa waka se so Ofori-Atta mini ho a wo na eso hwe machi wo on radio no. Ana sorry kura no. Na onim wo wone wanante ache. Onim se oni ho a ubetimi ahwe na chi. So edi bibia nyame ede be hye yensa no. Onim se ebetumi ayo. So o ma wo ye mechanical e kire se wo betimi aye bibia ewurade de ahye yensa no ewurade nim se ye betimi aye nti ene ode ahye yensa se nipa o boss ene de bibi be hye wonsa o boss no enim se woni watena office ho wo se ade we wo betimi aye nti meka se senka me twere abihia mama Krista meka se you have no excuse. You have no excuse. You have no excuse. But just say, obi any excuse. Even you have no excuse to fail in this life. So for Facebook for my brand TV actually was a good morning. Okay, which I say please tell the madam that I like her presentation. Can I please get her her cell number Obenya for some discussion? What's radio university? I'm watching you live from Ningo Pram Pram. Hey. Maybe radio I wish. Abrante Bakuso say excellent presentation. Hey, when you first of all, Bakoya Juma, Grace Abrante minim so easy to my. All right, so for Fabra. You have no excuse. You have no excuse. A Juma ya dia share one sano. Say, oh, try say a bedroom honor, share on say. Time crack where the rehearsal say obey accountability no rehearsal or yeah no then can unko to me adwuma I meaning say or rehearse and someone oba obeka so the adua bura na nko atwa kura dada so entino eniamani bi wo a yama ya no ye de obeshi obi brother and you say I'm paying me back room her and na me pamwade and me adwuma say adepam say obi ho de bia be hie bia no na mpamwade so adwuma no say me just o kasa o dwene ho a wonti ase ye ni skills o ye ni skills ni entia yesra de afin crofo ni entia me nya adwuma ni entia mantimi ahwe me ma we have no excuse. Yes, stewards. And Kurana Yamedi one Mayano. Me need say, Sabi, investing in Guano be echo ye. Me were classmates are mechanic. Yes, Chrome here. We go school on them fat and so and there was so yes, a comes war, yeah. Yes, there be a duo more druno and Yasam Kitwa. And ye near skills be say, a baby, I'm not saying a winty. Yes, all right. Mama Krista said you can't read Marco no. Besa wo bo no Marco and nine now kind Marco. But you want to scripture I'm not saying Colossians 3:23. Na adwuma biara moye no mumfiri okra mu enye ne se mo ya mawurade na monye manipa. Munya manipa. That's so for G. What's the Colossians say? 3:23. Adwuma biara moye no mumfiri okra mu se monye manipa. Na moye mawurade. Free nipa duam okra mu. Free okra mu se ye free wakoma mu. Na o ya mawurade. So o ya ne sa o be ye ni yie. Onka se studio adwuma de ahye mensa ana se asori de ahye mensa se ya mawurade dia ya na ye ni yie pa that's musume that's why but Krista nine no bono maku so yeah the kra ne say we is steward e was so ya accountable na se ubetimi ya accountable e was say one who adjust wo attitude to wa Facebook for na mo pesa mo twere no one adjust your attitude. Two, no, also what shironiema write things down. 3, no, it's a we creative strategy. Things down. The opposite no churu. Okay. Now if action plan and I say a plan will be fast create a strategy. Add your watch churu. Obesi ayano. Afi. 9. Bisa help. Into wo bisa help ni mu no. Ye teacher for don't say any was sap. It will be some help na.
ɛno na wobɛhwehwɛ expert no na wasua sɛ wobɛ communicate na wafa nipa na ono mo share no share the same circle no and finally there was say we take charge now we hold yourself accountable you know say ankoya and fan ko share wow men na men to me anye ni go back to the basis there was a chro strategy no ko hwem say strategy na wo fa ba ko na anye yi a change no na say but because do baby a ye na efiyegu a was na nyamia na we na yegui ona nyo pa nka metumi ayi. Hold yourself accountable. We still that at any given point in time. Say yes successful wo jejema ho no ehwiegu so a jema ara busia ya ma no Krista osemensa kwaku ensem no de amaye no ensem we mu odu adwuma be na aye wo post ni so ya ni he amiri so na awo no baby adu asibia no susu se da bia na asomasi nya wo ya nkam yesi nya wo ya nkam yesi rantia no odansuo no ho no obesa ho ya den menyo bia obesa bi mu esa me kwa no bia di manim kan enya so no Yesu bisa he waso pesa ho ya den ala da busia on pesa emo se hwan emfa Mama Krista, okay, number no, or the offer Samia was have a camp. I will say, Rubesia, I try to trust why. I saw China everybody and reward no. I will say, you tell my bishop, you also answer, I'll take software Jinka, I tell your mamma, Krista, or say, Mensa Quack. What's that dear or Garden City University? Come on, see. I say, of mine, a baby, every minute. Dear Brano, dear, your money, you will be born in Sempa, Josephine Fireboy. Upon his Facebook on Yamishamo. All right, you saw a car, say, ambulance, no bishop ambulance, or they air to a Nimono, Abusia, but what the answer was over bois. But what the answer was over bois. All right, come on, say, a shanty region, the air boom. What you can say by a judicator by a budget for any and once over Sunday at the 0244 710-311 0244 710-311. I wish I knew what she say. It's here, Bishop Yahusu answer. Ofori-Atta. Mama Efe.